I pozdrav svima ljudi, ovdje Sasuke i danas kao što vidite po naslovu, dakle, Beyond protiv Tranquila, dakle, juče ili pre 2 dana igrali smo protiv njih. Tako da, nadam se ćete uživati u ovom CV-u, inače, bit će samo jedan game, pošto snimao sam sve gameove, ali nije mi se snimalo gameplay nažalost, tako da, evo srećom pa imam jedan game, to jest jedan CV koji smo odigrali, gdje je bio gdje smo odigrali dobro, tako da, eto, nadam se da ćete uživati. Fan of puppeteers, but I have a nagging fear someone else is pulling out the strings. Something terrible is going down through the entire town, wreaking anarchy and all it brings.